Peace Accord along ke do clues 2.3 ke inglong asophan ke mesen kalipua puthak dokmoka along cheroktok amai anparta clardak pen chethan amai ke padopon ke damtang chiti ni phai DRni Delhi arong supi along central government state government lapen karbiang long along resin kangtang ke ot asong angbong monsam alam don kachitok along ajhak alam don ke chidon dun de pua puthak chesong bombang bomlo anparta awareness amai nang pado bompen pini dong mukak along ta bangso amai padopon lo bangso amai along kachetong dun ex minister Holiram Terang JACAS a chairman Khora Singh Teron CCU convener Robindra Rong PKSA Maipu Samson Teron lapen KSA Maipu Jameson Timung Ingkoy Rapli organization chief convener Ratan Terang Livson Rong Parlapen KAYA song APHLC Difu LA Amaipu Sipson Hanse lapen penang anatum chetong dunsi Mailong RDP dun Longbamon Rong Par report PK News Karbiang Long Lazipini asom phat mai ke damtang setame West Karbiang Long along setame parturon lakuson kibi tek bonong lo bat dolo lakuson thosen pini Bogolia district ahawara tame dong ka lang tame biporno sejak sementet bin langsung mai upipo sedinang topa alam theke jomhine pating sita alam thebangke ithege Karbiang Long aratke MOS 2021 close 2.3 bangke jedon theke lapen khoike lanja athi pialamke tasi non bangke nilipen Karbiang Long termasuk council lapen hala song thok song tumlu kasi tokundang tumas kami la suap public agedring lapen isi ini alam itu bang kami kapacini kang tunggu asin dijasune pe thihe isi tumu super anakan pensili alang itu bang kami verification dibo parisi nili hithi damlo so hithi kita lo ma dampe ada the kamlo wala muwa o kita betul kita muwa o sini so muwa o kada kijo arjuno ni kalau so ka to ke lo lage haroli ni sa sini ko ala kijo ka ni amasi lasun ni ko mo ino tam ko wa lo ni pa nagaju why no kinam kon ke ma ili ba lo to ke ko ili haroli chome se sa so ke si aprange nini hemtala bido la so bido ngake muwa o la so muwa o ja dopi amar chuning kan wite people wite ke ko punya judu lo wite lam deke chuning ka nge the hu ni he so mar tu ha da ki tie lo o tu lo lang lo borani suma jod ke jang khok lo apa hatu na borali ke jokri dake okchoe ko sinatu sitame pakoi te mat joklo la so borali bangke la pia lo ke toana nuwala me chudet manoge no ni nuwa sa ji sa bedo la sipini la so mai pe Karbiang Long ka cari bom tim ka dia long bompa nili bukan tung la lo halaban so bilang le borali ke no dun plot ajo ang to nuwa ki thiye Nola Karbiang Long ta 6 sidul pula dia constitution no sitok dak lo lagi isia dia so dia la dak itu ke Karbiang tu ke no itu population ke la kowe la situ ke hala kitung a community a ke sebenarnya tu pambal le ako situ ka je sebenarnya kai bosi la Karbiang Long a je so la salong dia no ke hala purali jom ke na ke do sana sikit na ke do na ke do la hidup purali ke do jadi langsung purali yang nolong untuk itu hanya isinya tu nolong lagi sini dah lagi bini lahaya awak tu lagi dia awak tu dia lagi asma awak tu nak jodoh tu lagi bini Karbiang Long ke Karbiang Long tu bangke Karbiang Long kita saya tu bangke langsung purali yang nolong le bukan lah hidup sedang hala Karbiang Long terus kaunsila tumbangke borali tak lu itu pandang pasti ya tak cok tu sila mungkin masalah. Lasi bini pena bangke
itu katu kami sampai orang lagi tani lagi bangke dengan sana apa itu juga lagi berani dengan lote itu kembali apa itu mana yang sih itu orang sorban ke simpul lagi itu sih tani itu ke adi orang sorban bangke kiungku ke sini dia dah itu orang sedang ke constitution orang ke kita kalau itu non cetak kita anti itu punya apa simpul orang kita ada kita sorban sih langsung si mandi sih untuk ambil ini lasi dunia bangke hal tungke kaya kita lah kerja uang cari pom tungke pula orali nak jelu aku betul masih tujuh pom masih proyek pom tu setelah itu proyek itu malah itu proyek tapi proyek pilih sohong cetai ben di dua orang tu tak non kasih sohong lagi siapa yang kasih petang itu lasi non bangke hekilom belo council lo kecari tu bangke formally ke langsung di hekilom bela tapi nani kapincang le maho ko dikren le non bangke seminar biji ko pai iklan non ordinary bangke la so ta ko MOS ta ko seminar biji la ke thang ma ta ke hala usul jangan ada perakan tim lancar. Aku jangan ada video dari udah report perakan tim aku, lalu kamu apa sih? Iklan masa di sini ni. Apa lalu orang jauh cuma kita ambil hal itu kita akan kita tu bagi sosial organisasi mana ni? Cuma cuma lalu tengok sih, cingwai lo kita hari ni cingwai, hari ni sosial mas, kopi lo makan cingwai, kalian luar orang musong mas. Aling yang lalu orang boleh pakai pada pagi ini. Dan betul non bagi ada sih. Aling cetok pulau non kalian orang tu mana ke amu berjumlah kamu kita. Lasi pilih bangke itu ke kapre kamu tidak nyakam tahu kapre kamu tidak nyakam tahu itu putih ni bangke lah dia papan lah election nak pintu deh kaki bangun deh pernah lapen ini tu masuk kalau perutan deh nanti song biji ni tungke ni biji pembuat tapi nak kasih song bangke itu apa putih dah lalu mesti itu macam perutan deh government lah biji ni nak itu lapen lah biji itu ada people gau demokratik country itu lalu kita sini lagi langsung kita lihat kenapa sih ratung sih itu perutan deh lalu tak api cium jauh Tapi Filipin itu ajak putih mana, non kapre kan sampai pindah dari itu kami kembali. Rong itu tak, nanti juta ini tu nanti di dunia juta, nanti juta sehingga saya itu, nanti juta tak tahu aku. Nanti tu kalau kita main di dunia ini orang kali lo lagi, kita itu waktu tak tu kami tak, itu ke, akhir itu kami waktu sih, akhir itu kami waktu sih, ini tu baru ke, lah itu akhir itu kami waktu sih, aku kita jadi lo, itu ke intelektual itu batasi, orang soal itu, tidak ada itu lagi, anda itu kamu dengan pacinan kau. Lasi pini kamu kami arah kamu kami ni ibu kantu kami lahir ini tu ajak kita langsung kasih semua bangke akhirnya so si pini non government itu nanti kan konspirasi nanti nanti tu mampu sedame nanti tu apa sedame nanti baik kerana lo ajak alam kita tangga mahal sebagai nanti baik lagi terikut Kasi langsung orang sini tu dulu dia tu perutan dia, dia tu kasih soal bangke, lili dia tu orang tu. Kasi cuni ni lo, satu orang setame, ajak hilo na, lepas kewang kita satu orang setame, dia tu langsung sesi sombong nana, lepas langsung orang bangke, dia tu kepacini dia, lepas karbian uang dia, nanti tu mau bangke tu nanti berapa sampai nangan tu sudah tahan. Biar baru nanti tu bang, dia tu kalau kita nak kapre kapai bantuan nak kelang selat. Ladan pada tu televisor video lain tak lagi. Ladan pada tu pun tak lagi. Itu ke bangke, itu mana kapre kapai mana itu nak kesong kali ke. Itu nak kesong ke government itu mah orang langsung jilput. Kali itu dorape langsung relationship nak apa itu dia bang. Hak nanti itu kita nak si jokpel. Langsung itu bapak nak apa si bongnya bang. Istilah ke biji kami kena kita makosi. Itu kasih song ke nanti bangke kalau kasih song kali. Itu kasih song ke
government of Assam pan la so conspiracy pa dun nang so na ko si ele do pachini tu dak kali kali tu dak ke modak itu apa na do si itu pan bangke komane itu bangke dasi divide and rule policy nang tu dak ta tapi bila somai ke pachini dak do nili ke punya ni apa kai ka punya do karena no termas council kacari ko batoba la tika ke no mage ni open itu alam tidak mai sa kana tu tekoi nili tu nang itu so punya ko apor la no na mana itu so ko chi la nang itu ke pen ke chok se ko chi pake la karena no la pa ni ke ha pa plane pi me no la le pe plane pi lo pote nang itu pa karena no la tu mu mo ta nang pa hil jo bi do chi la pe nang itu jong si la tu mo karena no la tu ni ke ha ko no si pa plane pi me tu ta le mo no na so na tu ang sa me nang tu hil no la so ba ke nang tu putki mo lo do ko ni ni tu ta Lasi curo kado we pas sampai orang kado di panah tu nunggu legar lupila aje nasemente pilih la so mailo karbir charge so tu masten ke lahelo ni tu la so putha ko ke komen tu ni ta karbir charge so tu mate noi ne la pe arja phiji mona kina karbir charge so tu ke raat dalam sido ko si raat dalam ke mangalo si tu ke kajita nan tu si isiwet si kai kita pulo edom lamta ninje bom lo ba council bansamin tum pressurize kuri bom lo je kedam tang September 4 ni MOS 2021 so accord kachi sign Delhi ada government of India government of Assam la pen Karbi Anglong long song truck racing mang tang ke la tuang bong so lamdon kachi tok ang ton male ki chok chi pulen ni tum la so ke hang taram bom gali setame clause 2.3 ha jasemet pe clause 2.3 along isi ke tok dak lake Karbi Anglong rat det kali lo ka do ka beta chinier lo lake Assam long tu mana theklong lo ya hada ke tok bang la hilo la 2.3 clause long ke tok bang ke tribal area lo long tribal area lo long se bang ke non tribal tu election thudun long ji ala dak la so ke rai pi do ko la so ke rai pi long bang ke jasemet pet ka chini nahi ke lahelo lake 6 schedule area pina aposi da ke 6 schedule arlo ke do along le atomon alang ang to na hempu ke lake 6 schedule along ke tribal atumlo lake hala constitution long si tok dak lo pini komar lo ne aphan aning ke pang samji puwa men pen ladak 6 schedule arlo long non tribal atum phan political rights na pi pu ke lake very much unconstitutional lo lake kroy ne Karbi Anglong ara tum ke lake kroy tek thi la so posi nang chi song bo wang bom si non ta pini dok muka long seta mela so ka chi song bang ke rathur pak pen isi government of India government of Assam la atuma phan pressurize ki pi isi amai lo la helo je non apor ke do honale tum prabjin pe la chi pekeng kha athela bang itum theklong dak lo ke isi muwa ki do bielong long si borali lo dur plot bulote borali ke cholapu le kamang huja kam sa velo apo si pini Karbi Anglong ke Karbi tu ke muwa de lo aisia khei so people ni muwa puke a khei kom hek lake 5 lakhs were population do 5 lakhs of population along jongsi dak jongsi hala a crore ka hisab a community tu jongsi election nang thudun long bulote la so 5 lakhs tu ma phan ke morni si ke joy lutpo laso borali ke lo dun plot ason asaya bang prabjin pen non kachari bom Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai tuliram rong hang tumhani li dak pen si pudak nangli tum ke non ke double engine kali triple engine lo da council ta BJP lo state ta BJP lo ha central ta BJP lo apot si nangli tum boss tuma pha nangli tuma ke thi ke dinga tuma ke dak pen le che thanun do ban ta chonglu che songra ya ke nang sora velu la si dak pen nangli tum chi puduno ni tum ta Karbi Anglong a vote pen si ke haya po Karbi tum ba tribal tum a vote pen si ke haya po ni tum phanta ni mahang nang lang tha rara tuma ke mang rara tuma ning ke hanga bang ke papleng pinang ji pudang le tum dak pen chi puduno seta nangli tum jong si chi pudun hai hedet pulote nangli ke Karbi puali leader ka chi puita nang liga rono dalup sinilipu ate sia khelong leader ka che toy dun ke kopilo mane phan fere non pule leader ke toy galilo pini CM tuliram rong hanga phanta Karbi khei virdet pu puchini loranta choklang pusinang ekroy dun bom pulote Karbi puchi pu bidet no
nangli kapre ka khe puji purongo lasi nangli tanon ge kapre ka khe kalilang ge nili tum da kaching hondo ge nangli re ronghang puji cetok ang lang ge aposi nangli ta nili tuma wiason nangli ta karbia visi ke do aposi prabjin pen nangli tum karbiang longara da kemang la close 2.3 bangke nangli tuma hin pen ha central government aphan nangli tum pen tuning ri dunra non mat pas scrap out nang po non mat pat delete nang po kali pulutang te karbiang long ke democratic aron pen la sokache song bangke la ke anso se song po lake mo ke government atum ta do thu joy long le dat po la si pini dak pen sin to why dak pen pachini lo MOS 2021 al close 2.3 ban ke prap jin pen nang le tum pap rai nang po pusi ni tum men so dak pen pachini dum song ke lake dak kolam galilo la son thora kache song ke lagala prai priti ke laga do bompo aposi pen abdik se tame ha bolong koma jilong stame ki biji la puson kache sik do la puson si arong stame bang rong asor pendang lo kadu ka via song tum sita mela puchi rabdun bom si along samila ke bipon bom po laso kachi song me ke lake hala so close 2.3 power weight tikela so me ke melo choteran bom po dam bom po tenang litum la lo charlie song pen la jang thua dor ke so la bangke ne tum ke pinrem bom lo athe pinia bangke BJP government pulotang te lage kadu wera chini lo nonan ke ceng aku ke Congress alternative ke kemenai ke BJP lo sera tumma thalo pe hai delo tapi tum isi ini ka chicha kalam tadu la tum bang ke black money se tamewan potang ho nele tum nali tum phan hormu ador se tamenang pe kom potang ho ele tum kadu wera theklong ke gas ador ke su dhala non ke do bom a minister Smriti Irani ke hai pe bang ke cylinder gas thila long bipon si ba China gari long pon si alang tum bang ke along la so ka kham khe pe do po achi thok along se tame pias alek chi se ador so ong ku pini bang ke alang le tum government bang thujo e phi bang ke cylinder gas ta ador nang barlo petrol ta ador nang barlo jas se met pet pini petrol pen diesel ke bat loge bang ke karbi det kalilo lake India long ke do ke lagara tunge puprat lo laso government tum phan nile tum karblo charlia song in pen pudak lo nang le tum la hormu ador ke so bang prabjin pen ta pekom nang po la pen la diesel pini international market long la pan le dor ke so alista pia posi India long pini tum pan ador pisu wala lasi la abang ke jat ta kalilo alang le tum bang la ke governance bang ko anma ke thek ni la so ke thek the da pot pusin tum ma thalo lasi pini India Prime Minister ke hai Narendra Modi hai pansta me nili hin pen nitum hin pen chuning ri ke lahilo prabjin pen nangli la India long diesel petrol la pen la kenang so da hormu hortar so dor ka pit jum ya pan nangli government pen prabjin pen nangli tum step deng podang pu si do close 2.3 2.9 ka prek do sida especially ke jongnam kang tung mata ka phere me son bala bangke close 2.3 bang lo athela bangke ni tum carping long youth association itu ben itu youth atum itu ma vision itu cethe kam long itu future la bangke ake hai CM tuliram rong hang atum Delhi ke da malong si la bang salam don kasi tok long si carping long ayu tu future kana la si pasu side tam la upcoming generation not ningkaning koi thongket ke bang jilanga aningkan ke non itu ma riso jang non karbiang long ariso jang tum ladak non nason jakong kasi long dunji bukan ladak war sai pasi avira la pen ke karbiang long autonomous council long sita me CM ke non tuliram rong hang hello karbi pen mate 6 schedule pen CM ke cukup padul lep puta cita heno ne athe lapuan lo ka phere me non ta theklong lo total 30 sida bangke ST tharbiat 30 ST pan 30 pivot pusida me 30 ke karbiat kali 30 sida longi ST do la kaprek rengma doji garo dui dimasa doji je thak to 30 ante hala non tribal tu mangkat sit cap nomor dia ko nomination dala nominate ponlang nominate je mesi pon ko bang drop urutan 16 ke karbi ala 30 along ke ala ta ke karbi dala tum lagi tholong chori pokli hala ke rak kado ka beng long so khai thuri asi lason langdam lo urutan te ke bang jilang arni ke non tribal tum sida mela dak CM ke chui achan je so athe Asia bang jongda mang tung alang tum hadak lamdon cetok lam lo close seat ke bang ke lang tan open for all buko lo hala bang ke
bikok lo sita me la sona bang ke lang tu hadak stop te ke CM ke EM ke la ke non tribal atum la da ke long le reserve only for ST la song hadak ke tok te mati la sela da ke hailo te CM i chui ha chance la hello nili tu me ki ponia ke la pen message ka pali kang tung ka binglong ra ta la bang so puta ka long ka che song long along klam long tin ta phere re ben ben che song lo na anu tin ta ke kam na che jor lo na Keng kami sejora pet lunak, cingrum rete itu cesong mute, tapi itu cingrum lo pulau tang te, itu mah pan banyak tenang pare mute. Lasi labangso kaca song itu highway ji, karbiang. Laki Ladakh itu indigenous community itu mana danger. Damlo pulau te, laki Assamese itu mason, agak mereka kaya itu mason mangta Ladakh nang luksan itu. Lasi sobang ke non nilitum, kartu abe cepengra ka protest bomta. La karbi pandet la pugali la penke karbi pena kapre ka tumhan ke lang selet le la so kamalama ke claim ke the la ke ili tuma pandeta karbi ben jenglok la kopiloma koji ninglong aso tumphanan mangke la so close ke la ke suicidal niliga pramanda pulo suicidal ne la so close pen ili tum sungi pigi ili tum ethak chiri ga che eteng lasi labangke litum karbiang longa rat doan sitame kursi ke khang ye phane litum bori bek nei la pen non la so bori bom ningi the bangke la so no la so teng pen non unji so nei litum ningi la pen la dake politics ala penang atum nil tum phanang pulo ko film la tum ke political mileage exploit ye phanil tum political mileage exploit ji tanga purpose hoy mthel la so a close pen Karbi la pen akaprek inglong asua tuambang ametang homeland na long amasi adim aklong avedeji yo la bang pen ke nil tum pupe mati dake akaprek kona mana asu wang long le pupe wangoi kopi ma chuklem no cita la dak nanga cerai deji bang pan ke la bang klem council nanga cerai deji bang pan ke nili hem wang dame cita wangoi chunoi kopi ma do chunoi ta nili hem nanga cerai deji pu bang ta lake nilo lake litum kadu ko beda to nang kursi non la so close bang ke litum khang bek ini litum kesi YSC KNC bencenglok dak IPSLC Jakas 24 plus itu bencenglok litum labangso 2021 MOS ekor along litum laso ekor ke chok chet hidung do pusing litum kadu ko litum chilang rapet asong pen October 6 pen pang chenglo pen litum gas karbing long pen patang nam lo las pinida ke is karbing long dok pang chenglo lasi lasong bong pen pisi ke chok che ko song si ke chok che pasi ko song si ka protest nang ko dalam tibang ke pinang aju ding lo penang litum kadu ko ratum ta pinang unchi kopi homu si laso ka chi tong nang ko pakai panang ko pen litum ki thanang ko war bang ke nang litum kadu ta munchi ko karbing long ta munchi ko bi theng lo lasi dah helak langdam elo lasi langdam lo laso amu pi lam puda ko ni drak so court bang ke dam long bang ke lake kopi lo dak chini le laso litum media thing open CEM kami thang dream a project ka cipak ke patipul field ai course ke pinjong lagi CEM kami thang dream project a patipul field se project si kami puji bang se court ke pinjong dalo so pinjong dalo polam thibang ke ni li putu ko je ngada ten sit open ke pidet 2.3 so close dong 10 sit ke pidet masih lah cok ci putai ko hangjo bela so apran tapi idolo cok ci lagi mau musta me lagi kupilo himantu pensi asam cibir sa pensi la bangso bangke nang chuning rila so chuning ria teng pensi tumket masih lah ke bake da kabing long thang ka dikdar ji polam thita be kusi paklang sita me la bangke kupilo aku itu kabun ji chunia mangke la bangke isi homus itu ciklas do project langsung bong pen kupilo ka mathada laso ekor kiwan det pe aku kiwan long le pu ko pula tum ko hon chinam thunang gila bangke itum ka matha nangi ba karbiang long ka pai khai pu bensi itum khai phansi pa prai ma matin thang jongjung hala bangsi matha dami lasi la bangke thang lo pini la bangke non kida mangke ami thang jongjung la bang so agenda ki pon pen ajoi ni bangsi laso ko dok ko ajoi ni si pini atong so na chiplang nang ko athila ma langke non ka protest lapen ke chok che pon ka pinang kang pila ke bang bitum do ping lang so ke bang bitum do ping lang ko bangke la bangke nili pudam ji la bangke agenda aprang bang chipilo
kami thang jung labang se agenda cipi pok posi lap song krok des wang bejalo lasi labang so kami thang jung si pa prang pikok khai bu pa prang pi bidet de labang ke ki wang ji lang ani kya se sung thulang so NLBA alongri London Baptist Amonduli alongsi pamanponlo mai esek kerukarcho NLB ROKA worship team ni hanglongri Baptist riso okorjang kajalan amai phu Gandhi timung pen Japon sit tim anpen lun pen alir acham pidun alatum dat sai joy ki bichet ki pidun alatum ni me advent ki kisipi kidang pi son dato sini dia lang tum panta ni hangkar Baptist Association of Pan semet London Baptist Amondli ke jan ni Marli youth kado bi pani choropo la pela son si dak Mondli pen na participate don tum an panta ni li an tum pada churu no pe semet ke ni Marli tum han ki room pot kitinia son an ke thega son an ta prang na tu pon ni pasi abang so mai ke bilo pe ju si na tum panta choropo no na tum bena job ni hangkar Baptist Association may kapatu laman tame kapre tum pada nang pachini pipon nang than pipon pasi nang tum Karbiang Long live channel la tum pantame choro ponlo ano resume nang tum kado bilong ta pedona pela so may pe man pe pot resume long pu pasi ni ke parti kado so ni Marli ke chingro mai matela so women seminar long bangkonan bak phai chitong pon lo pen monduli kon bak chitong pon lo Apai bubang ke nono mat ke de tunala registration lo long pen en dam dila apai mo al na sam lo asi chini la os da me na ke chitong ru tum siki au no bang koroi sirak re ki thoma dia ko pen chitong siki au no la so ni Marli ke chingro mai long ko pipia sike sinang tum chipi pon lo anil tum non la bang so mai lo atipi men ke la ke bi ni kan kan team pana tipi ki endo mi thang ka charja ba putha sila so putha si non sta me la bang so seminar non sta me ni Marli la pe mi thang charja ba lam pen si tu kung sai mai sta me da session ni padolo and pen pining be jo pa ma ki ju da ke la bang so season long la pen la arna malam ke ban speaker tum kun na pen si bang speaker bang ke nut ke ni tuma executive secretary ke hai Reverend Benting Terona lang mat lo pen adun tu unit bang ke Tifu Government College lecturer lo Dr. Mulai Satiran lang kan kahini la pen nut ke ni ta wa da secretary seminar la bang so ni Marli long aso na sangka chipate do ko pipi ke chipate pa do pon lo na pineng ke nil tum la COVID protocol pe na joksi ne tum ani kan bang ke kapre asik competition pe ni bi pon most me ne tum la so SOP pe na joksi pineng bang ke tum arni ta pachine lo ta se events ta me non gulo kilun mahini ase pe ka chipate la isibet si bi chopon